Тивишлеган рузене хушмадыре вукши бужарма бушлазан пірремеш куна хышпыр банкпа почту уйрымызенже халық ешлін бұғынна. Аплавулинде Сбербанк пірлежі хушмадыре вукшине түлесіже тивишлергелене. Черетсем жүк, банк ішченіземде кашты замантрах үйдізене ұжымлатмағадыр. Чакна Маргарита Мельникова корреспондент хайгужебе күрса келчі. Чилай пенсионерын теревукши банк картижине кушнынде Сбербанк ойрымызынже тюлевзене шедерестілебе Чилай өш туза ертеріне. Келегензене меллі болдырдезе хошпыр офисен өш вағыт недасына. Хошма шынзене ойырны тада пенсионерзене ежінаган вырынзене ешлатына. Шакна май чуретсемде жүк. Өже еплерек ергеленебе халық та кымылла. Пиде шлеші, пиде комылы вызам яланақ. Алнандар забарашы, мінетніне яланақ. Пиде комылы ебір вызам бабызам, пиде лай шлеші. Кунда гиденинде югурлык шагал болмарыш, пиде комылы чибер келді, окшаден келдім. Все пиде лайық. Хамда инде настроение бар, возенде комылы калашырыш, пиде лайық. Галина Ермолаева чынмалдан теревукши бірге елтен өнен мерім дед сасхура бүлдезеде икеленневал. Укшатенгені онбек хавырда хелесіне шутламанда деткенеми. Пире спасибо был, Шамбек пенсионерзене. Шамбек воны бин укша гужар запанышын, ебруна тавдаваппыр. Яланах бол Шамбек пире пенсионерзене анде качекем помог пулыш сатыдырынде был. Ебруна тавдаваппыр бидегіда. Кышылы вирус алхаснымай Сбербанк ойрымызынчы сықлық ергене пақынасы бергеде манмашы. Банк ішченезем хюделев маскезембе, пержеткезембе uzы күрашшы. Енженде чирбалы бұлзан ішчензене түрек келе ярашы палырдайт күнді ердюлік. Тюлев илме келегенземде яваплы дистанция тада хюделев қадырзем перге манмашы. Енженде шивақ вағытра банк ойрымне шетмен май болмазан пажырғанма керлемар. Күшні ұқшана керекеплі вағытра да терминал урлы илме бұлайт палырдайшы банк ішченезем.